Nitay kaanak kami nga ni Wendy. Awang ngamin na panlawag. Ketatan, itay sumangpet. Nakita nang ada chinela si Jay Agdan. Ala, nag-ubra pa lang kadete, ubra na Urayan na nga bumaba. Hindi mo't bumaba ng kaleng kunana. Gaputahan na bumaba, napang imole. Ni awam mo ta, gidid da kung DJ pagidda na kinita ng imuna. Ni awam mo, ita yung tumangad ni Adamo ti Jaya nakabiti na. Ano oras siguro? Baka 10:30 DJ, uno alas 11. At madama pelat lutok namin tayo. So, Malaksit ka dati yung kada kadagiti mo inan nga ginandat na. at idikwata ang angawon na kami kung namin ta nagner-nervyos kami idi sir. Nangalat ti kasto nga rigis sana it deta tungod na. Anak ko maya, mang papanervyos ka. Agawid ka man, ka man tabalayod ta kung nami. Inung tami ko Wendy. Sana pan nagkuid dyan, ingkas dyan na napaidda. Hindi deta si Arkit. Anak ko nga may, kung nakadinol gano'n na. Nakabutong ko urek lag nervyos. Ana aya, kung pakamatay kang. Na kinitak dedi, nadunor pe di ulo na atani ko nga di dedi simento. Ginulpe ka binangon. Ape anak ko. Adon sa pero ti panangilayat na. Wan, idi kwan agpakas giants. Sir, kunak gura ka man tatawagan ni Santinga ta pakita ka kunak. Dete kabsat mi je pangpangga. Tinawagak, agsarsarita kami. Hindi ko na napanta kusina. Naman ni kasjay ti buneng ti imo ko. Ala bagsulom ta bagbagi mo, tagpakamatay kang. Awan tin ibagbaga na po. Awan, di mo tagunon. Kita something ne, kitam deti ni, ti maubrana. Pag nernervyoso na kam ko Wendy. Una, Nam sipod iti pimusay jay asawa na ma'am si mabalin iti ano. adamot pela kat makatawon idi ma'am, nga hanakas jemo, hamo ta sigo. Yung kadedi lang itatawon naman ite June, timawon. Amod tilat ta deta ipamisa mo, tinaklat ti ipamisan. Kano aglulualo tayo nga 1 week nagastos ko nami. Iso nga hami nga ingkwan napan kulat ta impanti kwa jay simbaan nun ti 1 week. So ti kayat namin jay bakit na kan idi isot bilin na kano. Nga kuwa. Agaramid ketot kang kanina kung kunana kang ngamin. Gaputa awan mo ti kwarta nga kuwan, usaron. Kasulat at pamayan tayo, ano ka, maimisa mo't kunamin. Nagluto ka mo't basit. Hindi makatawonan. Iso, deta mo't, deta nagnipudan na nga, kuwan, sa bali, ti ulunan. Tapunan, anat problema maya. Kaslad dangar ko deti ulok, kaslad damangi kot mang kwa kunana. Ana mang kwa, amo ngamin na isut pampanunutem. Sadyak pa makaturog ngamin kunana. Agpat-pat na gadyak makaturog. Napandaman pinapaagasan ka, dingras din. Ano pinasar naman dati? Anong ketel naman? Dete talit siguro anaylo, tali. Digidyaman tinangikat, daatan tinangikat ti tali nga ko ita. Ma'am nakunayat tayo nga napampay nag-iwayway. Nakita pela da Homer. Dito yun. At edta mo ti balayda. Gam kasjay iti daily nga routine na no. Wow, mapamutagiwayway, agpakan dagita tarakenda. Agpakam mo, nukwa. Maminto nukwan. Agtugtugaw. Ti problema na mamkot detahan na pan nakaturog idikwa. Diyak makaturog tiyagpat na. Di yung pa doktor edi ma. Amman, kunamot ti doktor nga, okay mo't amin, normal. Nung ape nga hanggang nga makaturog nga takong kunamin. So nga ro, detat wak, diyak makaturog apulos. Madi. Awan mat DJ pampanunutan na. Wow, awam mo. Anat problema maya kunamin at dinamot ibang nga ro. Ngam tatay ma'am, awan pulos na iti pagtaing tayo.
Awan dita unag siya adak dito yata glutluto Dede nga agkaanak ti adalat tagno ko idtane. Ngamdim nang nagtatay mga kaslad na tinaglibag or ano. Awan pulos. Pulos nga awan pulos nang nangagmi. Kwarto naman. Uwan deta ni, deta datatawan ni.